Bog svima! Ja sam Marta i današnjim videom ćemo zajedno napraviti vježbice u stojećem položaju za zagrijavanje čitavog tijela, ali najviše za naše noge. A idemo polako početi. Prvo ćemo razmaknuti stopala malo šire od širine kukova. Slobodno možete biti u tenisicama tako da vam bude lakše i da imate što više balansa i oslonačne površine. Dlanove ćemo si ovako staviti na bokove i prvo ćemo početi kružiti našim trupom i našim kukovima. U jednu stranu počinjemo, spuštamo se lagano naprijed i lijepo se podižemo prema gore. Napravit ćemo 4 kruga u jednu stranu i 4 kruga u drugu stranu. Disanje nam je vrlo duboko, kralježnica nam je ravna i kad kružimo i kad se vraćamo gore. Idemo sa 4 kruga u drugu stranu. Probajmo raditi što veće krugove tako da nam se čitavo tijelo razgiba i naše noge i trup. Fino. Kad napravimo sve krugove, ostaćemo s tako raširenim stopalima tako da nam malo stopala gledaju prema van i počinjemo s našim čučnjevima. Jednim udahom spustit ćemo se u čučanj, ruke šaljemo ispred sebe i izdahom se vraćamo gore. Udah je čučanj, izdah se podižemo. Naša koljena se, pokazat ću iz bočne strane, šire prema van kad radimo taj čučanj, a leđa nam ostaju ravna. Znači koljena širimo prema van, ona su nam u projekciji stopala ili malo još šire razmaknuta. I slijede nam još zadnja 3. Odlično, kad smo napravile zadnji, vratit ćemo stopala neka gledaju ravno naprijed i stopala su nam u širini kukova razmaknuta. Pokazat ću bočno, radimo male iskorake. Desnom nogom ćemo zakoračiti iza i oslonit ćemo nogu na nožne prste, a ruke ćemo si staviti na zatilja. Leđa ostaju ravna, samo ćemo jednim udahom malo čučnuti s obje noge i izdahom se podižemo prema gore. Laktovi su nam rašireni, obje noge idu u čučanj, desna peta nam je u zraku, a leđa ostaju ravna. Udah je čučanj i izdahom se podižemo prema gore. Ostala su nam zadnja 2. Odlično, malo ćemo opustiti ruke. Idemo vratiti desnu nogu naprijed, pa ćemo lijevom nogom isto malo zakoračiti natrag. Oslonit ćemo nogu na nožne prste. Dlanove ponovo stavljamo iza naše glave i polako počinjemo. Obje noge dolaze u čučanj. Izdahom se podižemo prema gore. Laktovi su rašireni, leđa su ravna, samo rade naše noge. Ne moramo duboko ulaziti u čučanj, već koliko paše. Malo savijemo koljena i onda se ponovo lijepo vratimo. Ostala su nam zadnja 3. I zadnji. Odlično, opustit ćemo svoje ruke, vratit ćemo lijevu nogu naprijed i samo ćemo malo opustiti svoj trup u pretklonu i to na ovaj način. Raširit ćemo si stopala koliko god paše, dlanove ćemo si staviti na bokove. Prvo ćemo se probati trupom spustiti otprilike u paralelu s prostirkom, odnosno s podom. Malo ćemo doći u čučanj s nogama i onda ćemo se skroz opustiti trbuhom na nogama koliko ide. Uhvatit ćemo se malo za laktove, glavu opuštamo, neka visi. Tu ćemo se samo malo ovako zaljuljati lijevo, desno s našim leđima. Cijelo tijelo se ovdje lijepo opušta, cirkulacija je usmjerena prema glavi. Kad smo se malo ovdje opustili, vratit ćemo si dlanove na bokove. Prvo ćemo pogledati prema naprijed, raširit ćemo laktove i lopatice ćemo spojiti. I onda ćemo ravna leđa jednim udisajem polako podići gore. Izdisem ćemo si opustiti ruke i samo
Samo ćemo malo još razgibati naša ramena. Napravit ćemo 4 kruga unatrag, duboko dišemo, leđa su ravna. Ako se možda disanje ubrzalo, malo ga produbimo. I idemo 4 kruga i prema naprijed. Odlično! Kad smo napravili sve naše krugove, s današnjim vježbanjem smo gotovi. Evo, nadam se da vam je pasalo malo da osjetite cirkulaciju i toplinu ne samo u nogama nego u čitavom tijelu. Pa do sljedećeg susreta, svima želim puno lijepih pozdrava. Vidimo se, bok!